Okay. Okay, Donatum, good morning guys and welcome to my YouTube channel, Janu Vlogs. Prangsi, kaddo ko ifan chorolo, 95k napale pon non 100 le fans tame ya wile da po lasnangli to support sikenang sodlo. Tabe non ni le da Guwahati sido game on podium lo and no pote nang tom gaming अपन bang pp ma nai editing non nile tom ke gaming fan ke kali mane video editing fan hai हमसे लो एन लो जो के थन लक लो दो पिक लो एन लो को सिगदार लगाई बम लो जो सेट अप बम लो लाइक गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भात ओके non-bungee Windows 11 installed moment चार्जिंग को non-bungee ला CPU internal light bang customize में copy color तो नहीं बने हाँ it is software basically this is the software you can customize the lighting anyhow you want like if you want static color pink लगे तो मत तो ये लगा ही जाओ ना ऐसे होता है ये तो pink है जो दूसरा कनेक्टर है तो static वाला pink लगे pink होगा और ये तो you can also change the graphic card color graphic card ये तो orange है pink है जो blue है जो color से change है जो নিজে চেঞ্জ হৈ থাকিব না তোমালোকে বুজিলো তোমালোকে ইউটিউব তো এনেকা এডিটিং কৰিব পাৰিবা ऐसा किमान इंच असेल इथे 27 इंच 27 इंच वैसा फॉर्चुनेशन मिलेगा ये में अगर मॉनिटर बड़ा वाला लगाने तो कस्टमर खर्चा करने बोले इतना क्यों वो सस्ता है और केबल दो दे माल भी चाहिए आप एक काम कीजिए कस्टमर को बोले आईफा 10 जनरेशन ले लेने के उसका ऐसे तो चलेगा महंगा हो जाएगा अभी वो उसका चाहिए भी ऐसा हाथी भी चाहिए अभी हाथी को पालना भी नहीं है इधर आपका केबल है इधर पे केबल डीपी केबल यूएसबी हाफ केबल और ये आपका एचडीएमआई केबल ना हाँ यस और ये हो गया पावर केबल ये हो गया मैनुअल ये हो गया बेस और ये आपका पैनल आपका ये अप एंड डाउन करने ये निकल सकता है ना ये निकाल सकता है ये हो गया मॉनिटर है आपका नीचे पे ये रहा डिस्प्ले आराम से चलेगा कोई बात नहीं भाई क्या है ये हो गया डिस्प्ले क्या है ये भाई 27 इंच मॉनिटर हाँ फुल एचडी
ये मॉडल कौन सा है ये? ये मॉडल आपका है PD 2700U। BenQ है ना? BenQ। कितना इंच का है? 27 इंच। 27 इंच। PUBG। एक बार चेक करा दीजिए ना। एक बार चेक करा दीजिए। गीगाबाइट का तो एज में नहीं आ रहा होगा। हां देख लीजिए। BenQ। এটা ফোরকেস দেন না? হ্যাঁ ফোরকেস এটা মনিটর কি আসলে এটা? ओके तांग थाइलो पीपीसी ला दाके थन मा सो पिने एकदम लास्ट एंडिंग ला थान पने को दाको पीपीसी के थन मा ला मोन पर थान पने में दाम चलो टाइप कर। हां ये द CPU to के CPU is i9 3900K 24 core 32 threads. Memory is 32GB DDR5 5200 MHz. Hard disk is 2TB. SSD Gen 3 Gen 4 is 500GB. Gen 2 1TB. Wi-Fi 6 Intel Wi-Fi 6. Intel graphics is also there. HD graphics and Nvidia RTX 3060 Ti 8GB DDR6. अच्छा अच्छा cái con lớn nó mang cái tang etlo cái nó mang cái đắt thấp कोरी का उस पर ही है ना? क्या? कोरी का हाँ उस पर है। इस डिवाइडर से mau lấy ra mà mình cần Lawan SSD, RAM 16 plus 16 32. बहुत भारी हो देखो देखो ज्यादा टाइम लगेगा मोबाइल का हाँ मोबाइल का फोटो खींच लेना। हाँ चलो मैं किलो हो RGB Like graphics card. graphics card Eagle এবার স্যামসাং আনো নিছে রয়ে গেছে যদি না একটি কাটবি দেখছে এক পিস দাও না ओके दोनों तो नॉर्मल पैकिंग बोम अनि हेम से पना चला तांगला को दाम मोसे हेमले दाम रो से पीपी हरमु से के फोन मा लपेन को वाना बजट से के दाम मो होदा हेमले दाम रो मोना खान पनी को दादा दे थैंक यू सो मच गोयसो थैंक यू ভাল লাগিছে थैंक यू सो मच नॉर्मल से दाम चलो बाय बाय गेम ऑन Bulan lo hormu dak dolo. Oke, dono tum. Rohit, kosan lah. excited lo handphone Handphone guys, serak rak handphone serak pada hormu na dolap lo yo. Ladak loksi. Kita total budget hadi dono tum 3 lakhs. An ladak 3 lakhs aja lo dak ane. Jabire lah ni 3 lakhs hormu aja lo. Non handphone serak ko non nil tum gohati sido. Lunch ma dinner ma pilo. lunch पे चलो lunch से लाएंगे Avelo. Bye bye le hemle le sarara te choklo. आगे इंजर चलो Anek cer cero hormon kilang men si ingkang lab lo. Showroom pra egol mane. Ki bai ta bustu tu mane pahuruse na nai pahor nai bole iman care. ইমান দূৰত যাব না পাৰ্টি হলে এটা কথা ঠিক আছে দিছো হ'ব একবাৰ ক্ৰস চেক কৰিলো হ'ব দে এইটো এমপি ओके ओके হৈছে দে হ'ব ओके বেয়ং মা কপি মিয়ং দে पार्किंग बोलते ते गाड़ी चाम नहीं alamage बोलते पार्किंग नाम कान ला 600 alamange parking thaya we ma da di karwas pin ya lo
Amat hormu tak kimi pon po. Agari tak kimi esteng lo. চাম্পন লর Campon lo lo. Mana ektom dak ke kita rawelo dak ke aki minut tu lo ke pon po. Okay, Ladakh bang ke jo bilap lo ruhit lo langpon po lah bang ke. Ruhit langpon lo mereka le dei. la la monitor la Angke lapu bang ke jo dipon lap lo hormuan fit vet lo dak bang ke jo pipi ma hormu dak la CPU long logai an hormu lo ke la bang ke UPS jo bol dada jam let's go oh hebat ke tau all lo hebat tau all lo bentu si hemle ma puya dono tum tonte hemle rock le chingki cha than ponang dei ha okay dono tum finally hem nangle add low and non bang ke ni tum fit add adjust add pen non bang ke on yang teng lo jo fit bang fit lab lo right yo finally fit lab lo hem nangle add adjust add lo jo Aldo together with finally fit lab lo hem nangle add adjust add lo jo Aldo together with Carlo non rohit pene bam pota do jo lage color ke change pala pamo adak nang thanda na teng la color hoy me lo and like keyboard ta ekdom RGB light do an lo ola mouse ta lo come on light off check ya dei pitang je playing ni oh what oh fan này là có cái thế oh UFO thing Twice. oh cái làm gì chật đau lên nó này này là gì Oras oh একদম 4K display lo non mang quality to ke 4K ultra HD 4K RAM se 4K RAM se alam mangala monitor bang ke 40 le 4K bang 4K 60 frame per second hai 60 Hz next vlogs bang kenal tum nili a channel along jini vlogs a channel along 4K quality same lang ponlong podon to prap jen pen la pen chorolo 95K subscriber nang pale pot la pen ke 100K ke te bok hello don do la si nangli tumun an ga support ponik tha 100K pale bhan la si pini a video special bang la pen lo 95K ta playing lo and hormuta wan long lo and nangli tum Kanghon support pen lo la si non ki jutsi bang la pen lo pini a vlogs bang an lo la si next ani le tong thuna don to Kardom karbing lo deha next ani jam thina